ไม่จีจ้าเราเลยสิโอ้ยมาสิไม่ใช่มาสามันเอาเจจุฬาจำประเดี๋ยวที่โอ้ยว่างังกระด้างนั่นเนี่ยบัดเดลินมาสักคำมันนั่นเนี่ยบัดคอยตะกี้การมุ่งนัดทุนละคราเก่าสลักไม้ละคราเก่าสลักครามันยิ่งดำมุจิงอะดูงานกันยังไงสิตามกันสิ่งนั้นดีเลยนะเร่อะดูจะคอยสิ่งมาเสียที่แค่ตรงนั้นตาบ้าillegal immigration पंदे उजाबे मोना कोरी सुसोते ना तुम जिनबिरी बाइले चापनु कोई काय खुना बोचरे सुंग नोंग खुरुम जरी अदुगा ngasiगी कोई मियाम की सरुक ने सोना कंद फंबगी वाने कोई पार्टी की लीडर सिंह मरुइन ना हावर बे लीडर ngakte नै याम नुंगाइजे से मखोय ग पुनबदा इंगोंदा हेना नुंगाइजे पॉलिटिक्स से करिनो अखोइना तौदोरिबो कइनो लेपाकी इशू म थोलकपदने डिग्री न वाइ चाइबोय तोय मखोयदा there is no quality education aduna ne bam pangang ngang bo yare je history gi debate toy be yae koi manipur ga sagon na ba history gi ta singang ro kang mom na mo ma na loina khang bai tai ta ga chung ngang mani alo akhoi di chung an ruwa salam ni mathau tarak te noina ngang sunu kishore kumar se sibam lai bane ahalaman khara akhoi gi generation na koi mathak loin khangong ani sharmila tagore ga rajesh khana ga कुम्मने अंदर सो इन हंदक दिल्ली द प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई AICC द ngang mani मोदी ना हौरा ब्रिज हंदक फैशन डिजाइनर का फीगा दो यान बद ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड तौरी ने ब डायरेक्टर हम याव मने फीगा यम याला चपने मान चले दो मोदी तौरी तो फैशन डिजाइनर कॉलर का सिस्टम न तौर का सिदे लेंग न को समाय कैमरा समाय पाइ तो नि ता द रे बा लाइटिंग बा वे रे तौर थमिनी उबिरब तुरेन दुदा पूरा मीडिया की ड्रामा ने ब मान तौरी दो ऐसे सिनेमा तौजेब को मैं हमसे न सिंपम सुमंदन ने सोयर खतु से हमरोम द अदु नुंगाई पुंसी की मखल मथियन नि ngarang so koi sadan nga koi na igi sei tahan na ma wari koi chare koi gi nungai tamona bu zung asi then re ma gi sei ung torom no mam jo thong lon se laga tamoi ba ni je pung ani mu sei sa one ma ni mu ai sei tam e ba ise music college na government music college na TG dam le ram ni college ka ring so band gi vocalist ka we re ne ba ise and sinbam ja be su nu pa nei san punsi si han oi sala kan da politics sam yaw lai sin ai gi destiny ni isor na kai no mai nei bu na nang si taw oi na sangak pa nei na si thadok tri se si su ai di wadi khanga ga mu punsi da mari lai ne khangina khoi na sana mai na yung gi ning thau lai pa ke na manau no pa pa khang na pai da na an nga si dai yung gi nu pa na tre di मियाँ की पब्लिक सेवा तौगे है ना इबुदो की गाइडेंस संगे ना इबुदो से हेक वोट लेपक पर खोमर को देने थेलेस आई ना चंगे से सनामई न तेबु से सनामई से ना एक इमु मनुगी ओई बे वानी लेपाक मियाँ की तौगे है ना इबुदो न पाएगा दम ना इबुदो खुरम असिनी तमनी ब पोसे पान गदा बने बे इसा द पांचल चक्के दम आई ना अपस्पांग nga लो nga इसे लो तमक को नुपानती थीरी नि पारी नि हंगी नि लॉयर दा हम ताउ दगे इसाना पार अदु नै ngasai एमए नि हुम पाइ तोरम दा इगी मेंटरम ले प्रोफेसर असिस्टेंट दिना नंग न खंगनि ब साइकोलॉजी दु बुंग नंग बीए का करी मरी लेने नंग एमए का करी मरी लेने हंगे अचुम वानी सिलेबस तमक दुगी नॉलेज नते इसाना पाबंग म थिजन म बदो करम कान हेन खंग बेला कदगे ना नुंदगी फाउ अग हंग बाउरा बा खोइ ज कनानो गाय मसी करिनो न मागी बेसिक इंक्विजिटिवनेस से मनुंदगी थोला खांदा खंग बेंगलकने अदुने बा प्रॉपर एजुकेशन नाइ जा कोइ सिददी अयुंग अंता द ट्यूशन थिनगनी चिंफा फारगा रोड लर्निंग कवे आरओडी रोड लर्निंग अतने अदुने ने बंगांग लेगा खुदीम थी द काउस अदना वैल्यू दो यावरक तमिना डिग्री दि पाइगे लेखला बदु को हुजिकी हिस्ट्री की मरम म नै नरकु मतम द मिरक तनबे यारो द बाबा पॉलिटिकल की कांसेप्ट नै नरक त मिरक चलनो यारो द हुजिक सो हाइदि नि कांबुमना ममिंग फन मु साउरा नै दिन हद के नोय तौरो सी मतंग दि यावजर रो हेन ना नै फेसबुक तम नि इग्रम न कोइ तौगो दो लोय ग्रै अंबादा लोयसन ग्रै ये तौगे खलम मे मुपमा तौरो येंग अगेना इरे नि दसु हुजिक फाउद स्टैट्यूटरी एनआरसी से स्टैट्यूटरी हाइबम का नॉन स्टैट्यूटरी म खेना ब लैनि काइसे लॉयर नाक्तनि नमिंगी तौरि द फसन ngangjara मने बा अदु लोय ग मतुंग नि हुजिक सो तुम गवर्नमेंट ऑर्डर म थोग तौने याने न दुम लैरि मिरक तिन यारो दबवानी स्टैट्यूटरी प्रोसेस होइगदबनी अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट अमा यावद्रे गदि नंग जे एनआरसी तौ यारो सी मदुगी बैकग्राउंड यावरक त नत्रो नंग सरकार न हुजि गेजेटेड नोटिफिकेशन नम थोग एनआरसी तौ याने न हाइरे ने बोजि मैम यानिंग रे हाइजा पोतो खंग दे दुंगा खिद्राबा हुजि हुजि लैरिबा सिटीजनशिप एक्ट सिगी मखा द तौगे हाइता दि रेफरेंस पॉइंट से
national population register ai na ma lei 2010 the same giba ma duga 2015 da update towa adu da yumpham oiraga NRC tawdoi ne ba nang hojiki law ji gi matung ina di adu akhoina pame ba cut off muko ban hapsa leiba koi ge criteria ma'am do tawge hai tar ge di Assam gi specific oina moina section 4A na ma hapsa laga amend tawge du baina ai khoi gi su amuk 4C da B da ma hapsa laga ai khoi gi specific tawra kanda parliament ta pukhat laga citizenship 1955 se amend tawwa ma changni ai se ma sigi knowledge se yaw da na gazetted notification to ga dum taw yare hai dei de bo ji ji ubai leitis aduna ne kutangal ka tawbiro mayam ji yenga ke sini karai dei tholai no idana ai khoi gi basic collapse kai oram ge da Manipur one of the biggest things say ai khoi gi education system da it is grade based mark the basis oi ba certificate pu thoga nga sai ge haina lising chapi mayam pai bani nong ma chatna da ba yar to kana ho ho kai du ne anu posi khangna boy ram ga dina what is ha ba yam ngai ram da ba community adu ding ni aina irony is ya khoi lamche leminari ba pichigi furup mayam je manungda literate society na larik lai shu haibagi magi heritage lehramba furup se yam de ba pichigi da leiri mayam se akhanna ba kangbu khara gakta ne ba akhanna ba kangbu dugi manak ta khoina literate society hais iba pa ba haiba dagi naina role kaya iraga thanam ba community ba se furup ba se pichigi da masing yam de ba not isable si da su masing thi da sumaina khutta thekpa ya ba nga thane lairi ba hoji kitani chahum ne lairi ba community ma'am si da sumaina khut thekpa da yari bine adugi manung da ipa ipu sing na puya adagi astronomy oi ba yai lying bagi maram na ni khangni I da na thanam ba community mana modern education la kan na samna da ba mathong maram taw ai se kai dai se kari gi no hairak taraga di ai khoi gi education gi makhong maril sing da ba road learning da tawa ayung anta tuition thin ba ma khara phangaga du gi thabak chakane na khan ba du ga nai masagi life se ka samna da ba se masi number 1 ai khoi no hojik akhoi gi naha sing si da khoi aware hen mam sange adu akhoi gi education system se it is one of the causes of our trouble ngasi Manipur na tariba dasa akhoi gi laibak thiba se core issue education makhong marin cheng da ba road learning the certificate na masing gen ba paktak na education da corrupt practices ma'am torpagi madu gi result ni ngasi akhoi na kai dis aduna torkan da karam di language sai ko ki adu gi level do yawrak tra di mioi ba moina akhoi gi pok pade pithor bane phura di loina gyan ta bane na ba is di mi loi ram san bo gyan ta di aduna akhoi cha sa san dang lo jik ti na phuga yora ai si koi ra bane se idea cover da ira isa sahi kun kuma suram ne tamu pradeep na pairam ba Imphal Free Press am toi bane mayam hai English ti be gyan ta ro gam ne tamu nang doina adu mar mar ta ga mai tai ron ga thiet kap that lura hatu ura phugai ura has become the political vocabulary and khitang tawraga nayum da la ura samthu urao kauraga khupang na thaba hujik thok chathari ye koi ta se sigi culture sinane banang sidi sanga ge yamna human civilization ge amamang ge tawda bodong asi chahi lising ani ahum hele hariba ai khoi gi furup ai khoi gi iram dam sida civilization ge haurak pada thai na ngai ge chatna ramba sanga gi type ta fugai na raga tawraga khanna nei na raga tasana tab adu gi culture amale aduna ai khoi da su ise masigi se ground se chahi kunthra he na university am do oza oira ba nupa man ne mayam na si tamjaris aduna ngasi su tawrei ba ko ni ken tawrei se youth in politics why and how sai concrete na mathang kha thamjar ke ai mari thungna thugai ga ai gi part se naha sing se oza oi we have ne ge no hang ningsang bangam na naha sing sina ai ngasi pi do ri basida mari thungna part mari thungna thugai ge number 1 ai khoi no hojik thengna ri ba problem se kari no masigi nature je kari no hai bisi man number 1 khangmam changi second the maduga politics side ba posiga kari mari leinai ani suba tangkak kana ahum subadana naha hai ri sina kari no maga mu kari mari leinai mari subadana khoi niken gi manam dai khara mo haijaram ge power sina na namthal lakanda achum mangam na nukthar ga leiba se masi tawdaba so intellectual must have the gut the courage to speak truth to the power hai intellectual mo ergadi power pai ba mi dura achum mangang ba ki roi da bane aduna kai kau ga
खबर दे इरिबा नत्रगा लेक्चर पीबदा ngang ise makhoi mon matung de it is part of politics power of challenge tawribani na masu politics is saruk amane haine so intellectual work either speaking or writing is part of politics se larik lai sukha tamagi eme ga torpona makhon sengwa de na science oja bi ma haija o ma haija du iduni fuko ge du ni sinin chume no balong ta de ba khoi sida di khat lai thok da mana college sa ta du na khoi da takpa ma ne ta khangbi type ta mi na ngang gi magun je kai no da aduna di nongan de numita bo khoi de ngang de ba television da ngang ni ba kamu je thi thin sida dra kang mum na akhoi de sungai hai roi because this is part of modern politics television da kai gum discussion tawratraba matam maning tam nangang ma ngamakraba khabar da kai gum article iba ngamakraba journalist phonging ba pau phong ma ngamakraba ai ba ni ngang ma ne nu si thoi da na langthor adi nangi ngasi gi world da hingba yaroi da ba sanga gi khunai hoine ba ko discussions and word I will say speaking is itself power the contest of mi gi moina sumat laga thamba wakhalon amada na madugi wakhalon dagi wana taina da ngango ba isa you are already contesting that power that idea aduna ne aina mase tarak padagi akhoina aina horok padai di aigi punsi sida aingonda kasu noi power pai duna aingonda namaga aigi chimmen bade aingonda noi de khar warane hojik ngamai wani kali no da anoi salami lu tong da chu gi ba aingonda khusu yaro aina na khu thanga la kan da de na ngoi dois mi na ga namjal ngang tong na te ai hojik na nai do ne tawro yengage noi tawro ne tha do ra ma ta mayam su ai ngonda support of mam jung chung kai gum bo za bi mo la na noi tawro na tha do ma tam da khatana ina lep ka dois power ki bai na te I took a call as a human being masidi yare ado aina aduga aina tawgodo ba mafam da di ai shift down ne I choose my battle ni nai ngonda beta raga na khana ba horaga moi di interest adu ne nanga ai do nai sona ga dai gi pandamam ne raga mamang da kin na china gen chang ni sida ai khoi gi on nai gi fruit gi karmum na thun la khara kauksala mai da khara kauksala khara maning da mukching adu ma kan ngasi ba ba chai ani or pa mp da ju lepri sigi poche lepo so ina salo on thala moi do on da ba maram kari gi no I am wasting my energy and the purpose of my being here aina politics sanga pagi purpose of district tong bu hona rai ne ba khana ba insult ni kai ngang ye press conference ka tau da na khabar de idana Facebook da you do that akhoi bu lan u hona ba yang ngang dro kang bu ma mapan da national media da ai ga su khana loina ko liberal gi ma'am su handa tor was the khange ba khoi rang da o noi se karam no na adu ne ba ina campus mai ai da sangaga aina thaba ka sumai thara le ni you aina bolep tingai mamang ai on campus sa noina tawri do ai paisa pe ge mani pucha yeng so noi fai da le ka to ngang no aina ai noina sida da tawri do aina bring it on aina sumai na thara ge am le le adi jing sungai kam na dri handa ki PUC leng tawri su aina khangna ba ai ge makha junior ge anim jiaw rim ni mai tim da aina respect china to bo za anim jiaw rim including one supreme court ge lawyer am ne het tawri judge amana moi do ai huji chi ching ni ba distraction ne phajan taw ngam da bai wani ai gi goal ni huji aham ba da moi se press conference am kaw ga delhi da ma chin gen tor ba ji kana de kui na le ho ga da bi ai ba da i ga na sabana sanam ta lang ge sa ai gi goal moi na li ba wari moi na taw ri do academic ki khulai season ga di ai na tamai ba knowledge structure the season ra kan na mache segai ga lang ge sa ai gi purpose sidai sida swai da ching asu phur asu adu aina tawge khalba poto madudagi chingtho ga district tong laba tawre nga ta ne si ma'am ngangai ma'am saduna mayam khangbi da wani 2012 tagi ni bimol ko bonu pas na thokla ga sugunu gi kathen dagi moirang kathen dagi vote matam da chi yelise sen tok da vote am ta tawsi laipa ki issue da laipa ki waram am sung hiram da tawra ga tawse se 2012 2017 2019 MP ki election 2022 koi chat laga market sing yeng ni poster thiel ni university was aina thokla ga adu ga bimol ke dong lei gi nang ga ye manung hun gi program ding mo national day dai kari hai ye na pre majori matang da bimol kari hai ye apsra bi matang ga aina kari hai ye ai se mukti yeng bio chahi kuntha se da aina sai ni ngang ba I bai se contest tawri ni moina chalai moina justificatory system ama moina tawri ba moi gi thok thoram mayam siphai season mayam se ngang ni ngarang su ngang ni ne huji
Manipur ki law and order is the Indian constitution makha da Manipur ki absolute power hoy gada bapo today to the union government na bu DG hape na lauthor isini ne 2006 Prakash Singh versus Union of India and a judgment amalai bani Supreme Court ke mada high di se senior most oiba IPS ki list ama panel ama government na tharakada ni state government na UPSC na dui manungda ahum ama khangalaga khwaidagi competent oiba ahum ama khangalaga state government dong pitharakani Haiba Ahumdagi state government na ama khalaga DG ohengadam neba. It is the prerogative of the state government because in India law and order is a state subject. It is listed not in the concurrent list, not in the union list. It is part of state list. Adunani India the chief of police India gi leitrido. Sida rank thepa matam da su sumaina cross samaga Ashok katang theli do lieutenant general gi rank to ne. General the homework theli na cross ne Ashok amne star amne hum ne ba theli se police ta dugi nangi say insignia se later whenever there is nothing called the chief of Indian police because law and order is a state subject. Police deals with law and order. State government ki power never says Supreme Court na higher nganang han to na isi ko ngasi yu yaw da hape na order de ko government to ini Manipur government na nande hydro Delhi ki sound sum chalai je khudam mam chu tholai sini ikai ni ngai ni ai khalle ban han chu Supreme Court tam sie tharoi tang tra ma da thai hai du ko nan gi hearing do na kuntere ta kaina mai se pu bangam de ba khang ra di na porok sa ga ne ikai na khang da ne ignorance is bliss kai na da khangam da shanti una le yaram na sa ne khalle Supreme Court ki do mu kai thai na nang ngai do ta ba yo ba se IPS lady ba mayam se competent oi di na ma pang da competent kauri ne ai ta de ko si IPS thela ga se salam ko na ka dai sara ma thepa ni thepa mayam se kari oi ge ba ga me na ngang ri do si da le na ba IPS mo ga chama na da train to ro thol ko ni ju ya ri ba ni even state service they convert to using UPSC approval ya ri further training chalali ni achuk bai ga ba IPS na imau nu pi o hen do gi macha nu pi to da to na IPS officer na le ba mayam se competent oi di na Supreme Court ta bu thangali du bu kamai ni hingam do noi me ma mai hai se kyan ta bi bo theory mala bra aching ba thoi ne se ho ji Supreme Ambedkar nang gi Constituent Assembly da why ga se sin of ying in English ne sovereignizing akoi sovereignty mang re am hai do Ambedkar na Constituent Assembly da law and order is the sovereign and plenary authority of the state hain hairam ne magi exclusive boy ba ma khaktana pai ga da ba magi khwai lagi maun de yet pa ya da ba magi power ne na law and order se Ambedkar na Constitution assembly gi debate ta ma na Constituent Assembly da hairam me ba hai di ba wahai se Supreme Court amuk court tawraga na 257A na ek amalera me ba ko Constitution da article 257A mado lak na langi ba ne ba Supreme Court ma se Constitution oi de na kari ek no khangbir ba ma se 257A ai za Union government can intervene in the law and order domain of the state by sending its own troops. Central government ki makha da le ba sifai CRPF ni khang di army ne season na kan da state ki law and order da khud thingjan ba ya na article na pass ta we ba le na me ba ko hai ni se na sai ki law sin challenge ro ta ne ma do Supreme Court na ma se unconstitutional oi maram di central government na ma ge army thajan na ga state ki ne law and order se directly pai ba ya de in the constitution oi da ba article na 257A is a lak na langi ba ne Supreme Court na adu ki judgment da su yaw ne ba si se Hojiki Ambedkar gi man sovereign and plenary authority of the state hai se aina ngang se kangum hai ra ne ba angang da larik ta na ta i English ngangi singang ga di dum tumina lai se hai bra India ki constitution makha da bu nang na kamai na center na decide ta re ni se ngang bro ai khoi gi ruling kangbu se ngasi Manipur bo pai di bai koi gi angam ma thawai dai na ngam ga jani moi na ngami se mi kha thado ga mi mung da kapchan ba thugai ba ngam ka mu zu le adu la tan nga sai khon angam ma thau hai di ba kangbu se ka do Delhi na si tau na emperor pui na sign tau gi do Japan na tau ka kan da that is the condition we have today adu phibam du ni khoi lai ri se hu se na tro phakal lam yeng biu ne si su yam kiningai ni Armed Forces Special Power Act ai ngon de yela ko museum nei asu
कुछ लेरी सिफाव क्लियर होरमदब कांगमुमसु पई लेब डिस्टर्ब एरिया एक अमा हाना लाउथोकदबनि अदुई मतुंगदा अफ्सपा चलहनगदबनि अफ्सपा गी सेक्शन 3 दगी तवगदबनि सु कावरिने 1970 do amen tawrakanda ahamdadi 1958 gi pass tawrakpadena 72 bawdadi state government khatani power pyramid se aspa thamba yabagi shakti se state government khatada lerame 1972 bawba adudagi moina amen tawthorga union government asu moina su yai haijan gebane ba ana September 1980 dagi akoida aspa thamjalakhi ba se state government na thambane ba aduna state government na thambani na lawthoke di kana na ngami state government na ngame ba माना थमन मा लौथोक यायबा यूनियन गवर्नमेंट लौथोक यादेबा केनो स्टेट ना थोक ऑर्डर निना अदो यूनियन गवर्नमेंट थमको रबा को स्टेट गवर्नमेंट लौथोक यारोय अदुना नि नागालैंड यूनियन गवर्नमेंट थमेबा मोयददी स्टेट ना थमदेबा मोयददी अफ्सपा जा अदुना नि असेंबली द रेजोल्यूशन लौर कांद सेंट्रल गवर्नमेंट लौथोक पियु इन हाइरिदो आखोइना कैदवे इसाना जु थमगा मणिपुर स्टेट असेंबली दा वारेब लौरगा त लौथोक पियु ने यूनियन गवर्नमेंट हाइजेन हाइरिनेबा आठ थोड़ी बहुत दिन भी को थमना कोई की गम है ना थमे अदुगा नागालैंड लोग ही तुम्हारे ना कोई सुन तो उसे अदुगा यूनियन का आठ थोड़ी बराबर सिबो आई ना हाई से मामांग का सिम है हमसे ने इधर ना ngang ना सुन लाख से ना मैं ना इंग्लिश ngang ना माह ना करी खंग ना तुम तो ले भी नहीं तुम पाव पाव ना होगा बा दशा से सिन आई ना सारे एजुकेशन से अदुगा सब मालूम हम सो हाई जगह बा कुकी पंदे तो दे था अमा मखाई फाद्रिंगैदा अइना वासक लौबा नुमिसे तांग कुमाने जुनगी चाहिए फादोइने हंद तांग कुमादा एमपी ओइना वासक लौगिबा नुपासिना माना था अमा मखाई फाद्रिंगैदा पार्लियामेंट के हाउस ता इलीगल इमिग्रेशन अमसु इमिग्रेंट मयामगा फॉरेनर का पुल्ला कांदा अखोइचे कांखोंग चाहेले अदुना फॉरेनर ना कनानो फॉरेनर का जमा कनानो खंदोकना बगी मथौ तायना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ता ngangi बा अगस्त की तांग तरेता illegal immigration pande ozabi mona kori sukte na bom sabara sara lei bane ba ma'am it's a fact in front of you MP amoina 2024 ki June ki tang kuma da wasak laura ka thama makhai phabatri ngai da on the floor of the house da illegal immigrant mitop changse lakpa ma'am se ka mitop ka nai khoi se kang khong cha hele manung da lei ba to khai taning ba kangbu khara pullaga hai bane in English divisive forces within मोई के hand in glove तौरगा illegal immigrants and foreign element mayam sina अखोई दना we're creating a havoc so we need to take steps to delineate who is a citizen and who is not highly said thama makai pading the ngangine ba su India ki parliament house adu bu sida is the ozabi mola kori su pande illegal immigrant pande na ngangamine Sidi समाज इधर ने बाई ने मैं आमगे representative mute कोई रखा sidi पुरुष सिगे ने बाई ने आधा चल कांदा नोई द मणिपुर की defense से नगर बनी government of India रा instrumental accession के through द ने अदुना नोई न मणिपुर defend तो वैसे government of India की न थोड़ांग नहीं नोई की moral responsibility नहीं ऐसे मैं हम तभी हो रहे हैं हाई गिव दो माजर तुम न पन मनते English something कर रहा नहीं आई मनुष्य दूसरी कुछ हाई दो इसे कांगू उन्हें यम कर मन ग्रेव जाहिर politician मरता आई न मुकरी हाई दो नोमा अदुसो फ्लोर ऑफ द हाउस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से मसी की सरकार से लो इन थुगाई रे मणिपुर दा अदु अखोई को इन दिना सुमाइना कॉन्स्टिट्यूशन थुगाई बसे ngasi ngarang की एक्सपीरियंस दते 1949 ने अखोई की कॉन्स्टिट्यूशन हम जो लेजरमी असेंबली जो अदु नोइना बुलडोज तौर मत द ह्यूमिलिएट आई यूज दिस वर्ड यू बुलडोज दिस इज द इंग्लिश वर्ड यू ह्यूमिलिएटेड यू इंसल्टेड अदु हौरे न कौथोके तौबसे नोइना मुक तौरेसना अमहन नौना निंजंग हले से it is recorded on video it is in parliament house aduni speaking truth to the power is India gi ngasi hanjan kan ma pangan kaleba modi du de na nang na khoi da taurei ba thabak thawong mayam se lohi lam laingak long gi wakhalon am sung thawong du de gi tholak pa pot ne se mayam tabi hobra that is called speaking truth to the power akoi ni ken like to man maming thol man 2014 phone ai na forward to practice what you preach chin ngang se thabak oin to ga na hujing thabak to de wangang ya ra ji parliament ne sibu kai dong lam ui na ba chat na ba thari bu mayam nei sibu ai han da gai se tumin na lai ge ba asisu wan ka le phu kan de phu da na kai dong khare tumin lai khare kai hujing nga pura han da sakar se kai chakre o za bi mo no mo je congress kai chakre kai ngang ga su ngang dai ba ngang o ngang ma na ya roi kai parliament manung de mp ngi ro cha khoi bo khangam da ba yam yaw ram mi As the chairman of the District Development and Monitoring Committee,
ai nu ko cha chat la ga ni fil da chat la kan no na jal jiban mission ising piram me to kai pi de ko ti en to thabang na tro du bo monitor to na chairman ha pe na hangai bo ka mu mai na hangai bu sumai na disa committee le bu ta de hai aduga chaw nam le le mis da district every district ki MP du na ma na chairman or kan officer me am si ko khot la ga nei nu sai si na la tau gi hai kai cha si toram dri sa si ha phe ka mai to re de gi noi si wa le ha di mo du to I ho da nang adu ai to hai bra ai na fo to ra ka mai to si ge na ta na ri ni adugi committee ki chairman ai na to re ba standing committee nam lay standing committee ga education ke the yaws Manipur ki specific oiba recommendation by the standing committee mini parliament ni one of the most powerful body ni parliamentary system da department related standing committee I is a member oiba education and youth affairs and sports ki IDP ga mari laina ba akoi ki sports university ga mari laina ba Manipur ki education ga mari laina ba there were 3 specific recommendations by the committee adu heta hap ya brane committee na recommend taw pot hai se Manipur ki specific oi ba ai ngasi bog da ahum sure ba it's on the floor of the house submit taw doi ni action taken report la khini masi government dagi adu thabak na tabro madu tanu honab da wanom da na mare yetna da na body manung da smam uriba parliament house nu te macha ne si mi kunthra ma thoi mun sa bane ba party loina moina ruling na di yame yetna ri ni lau thok na ba in thok na ba hon na ri ni tu chim thok na ba ina adu mai si parliament macha ma ne ba it's on the floor of the house man google raw yang bi hojiti electronic na adu thabak tok di sisu jinai na ba ya ba sa khoi si da di ya de ba du sumai na mun na khan na le ga na nang na kari khang na na person da sisu na hojika na na ha sing noi troll le nam le dai TROLL do troll ge tekin ne kai hai ga na ba nang na mi khan na ba hojik mai ha ga mi ngang wa don ta ba intention na ta ga person da ship to ba ozabe mo na ek se kano wai ga mari le na ba ne hai se ma ti le na dam ne he ek su de hai da ngasai khanari ba pot da ngang ba ka we ba troll to gi hebi se kamai to ni khang bra ma na kai khang da na kai cha thra bo ja ai mon ta ra bo ji ga da pot to dei thai jo khrin ne ba so attack the person and his intention rather than what he said ma na ngangi ba pot to gi mahut ne mi du do ina thaijan ba sa is a destructive technique ne yam di phasa da ba mi ngon da adu on sum leisal lai de energy mang na du ba mapham matam cha cha na mu ti khum de ya de sumam kau gi no mayam na wa sa mo jam saugal le ta leiriba fibam sida sawa poglak traba puning nungsiba poglak traba mi du den khan ma thoiba pose ka mapung nung tong phaulam dong man de ek khangul ba phaulam mi se propok chak pun nungai ta ba soi nunang go pokan tien chana mu lo sin jara ge number 1 akoi gi pose khangho da ba ge akoi se ai ani un tham jaga am tu hai jabo ko akoi gi puari da nga Manipur na ngasi ori ba fibam se akoi amak tu theng lagi de si mam ko wi gon please fill it simply no na ta ba bong mone wakhan manung ngasi khoina ningjang iba Gambhir Singh Tikendra Ji Pauna Brajabasi Chongthamiya Irabot moi gi punsi da thengna gi da ba da natana ne manglan da bo mangi da ba fibam ne ba ngasi khoina lairi fibam akoi siji ne se shor holing ak ta ne we are all flesh and blood mam si ko gi gunu ko amuk ta thengna gi da wani tungi masam su 1891 thokpa da ko gi great grandfather na ko gi grandfather da liram ba da mi smaina tara pumbale ho ho wi kaina mapa na liram ne idau na ngon da tamak ba le ba close encounter adumain taw da na Manipur kamaina tu hen gi se kana no hingum sa so sana kana no o akoi ipu se tu kan college zo oi rami akoi ge bobok tu na ma matam du college ta me hai kaina sumaina le ho doini akoi gi matam tho ba po ne aina amukta thoki di mene se karai de gi khange da mu hai jai se icham chamna yanglen saru ori ba maitai na kangla to milan ja da bagi kari to su amukta thokhraba ne history dam ta thoki di ba po ne masi de si da amu asoi ba kupsa na hona da kari hai kambu amna second ko ai hai jai ngasai mari thoku de ha mani problem se kari no second na na kuki na ga khana gi maitai pangan khana gi bagi episode lai aduga siga kai khena ge ba ngasiga mun nam ta khanbi go sa akhoi da thokre ba irang khara pangan ga maitai ga kuki naga ngasi thoi siga kai khena ge amuk ta thoki dri hai ni na mayam tabi rang ani amit chana so hai bani akhoi gi sigi leader sing sin injan na hai ra ini moina sum hai bani congress paling ai da kuki naga ko chahi tara ku nen to gi mi lising sigi ga hai dro
तारंगनी द मैं हुजी थोइ से समाने हाइने बद आइन हाइनो नो हुजी थोइ से हम खेने हाइ मतम दु द खेना बदु दि आम पाइबा कांगु खरन तौरकान द फ्रैक्चर थोलकपने ब्यूरोक्रेसी द काइदेबा मणिपुर पुलिस काइदे पी डोंगेल न सिदो रंबा हंदक की डीजी मैम द प्रॉब्लम लई खोले न भांग आंगैबा डोंगेल मसा मक्तो नागागी एरिया तमेंग नोंग दे एसपी ओइ मसी मैतै मसा मना होजे चुराचांपुर एसपी ओइबो नंगद्रा मतम दु द थोके दि एग्जांपल नै हाइस Dongal was an SP of Tamenglong when Kuki Naga class happened. Bureaucracy the nasi main kaibra banasi. Am the talk bureaucracy kaibra se waiver na kai haram steel frame na haini. You mamagi like steel frame na idana. And steel amoy bagi administration ke kai steel frame je kairi ne base. Adu go Manipur kai din lai ngong gidro koi na. Steel frame je kaira bani. Knowledge ne hai ai hai season aba academic term season ai duni. Bureaucracy is the steel frame of the state. Administration is steel frame. Kairable. Yani ko ba? Second na political cabinet manungsa matam du the kaide. Gai khangam na kangpok pi de salaga nang pistok taw na ba sileba. Ngasi maitei masuan champo de pistok taw no da thasi ne politician am te yagadori bro. Natraga kuki am te infal da samai na pistok la kane na huji pudi kha akhoi na budi khara khena re ko. Yagidra ba. That means nangi political class govern tawri ba marak ta su kai re si mayam si kuki naga taw da thoki bra ba smaina thokti matam da ai gi junior like tam ba chapya ho si IPS ko be am yaw re moi yung thok da mo hangoi na keno da senapati power sapada churazamam sa adu su basta mi to ngadum chatle sifai ngak ko yawi ngak ta ba yawi punjab ta so khoina MA tawri ngai da irang ya phatab da khoi naw se keno da ma chani ga tam da moi chang se bus khuding gi sifai loi pura salam matamam da bus ta gi chingda ka pe na akhoi je su 94 ron ga do male chama ga tra nga pulak bus ta gi indhara ga si ba da mai tai su yaw ni nepal su yaw bam thoki mi se da kuki gi ang gu khana indhara ningjing bi obra adu gi numit ni moina black september na ngasi september gi tang 3 do moina celebrate tawri kuki sing adu gi retaliation da gi tholok ka pot ne Kuki Nagagi Patak na happen matam bus to level. The highway was not blocked. Kana su thingi de. Adu kai gino ba noina sidai sida rajniti tawna bu hona ba matam du su thoki mi atu de hen si gi ada thi gi haina da. Khena bani koi hai jara isa. Sakala ilakti adagi prime minister laki de congress ge state government handle to ngam da na handle to ri natro dum. Sigi phibam sida lakta ba du ka han lakta du ka na ta manan jabra na. Where the state government was functioning here, Matin Panga central troop Tazalo in a Dumni, who took this center when a near Tarapunate, Sito, Sihapu, Sito, I said Dumto, Mamangi Dizi, the Sujungi, Tangmari, Ratanto, Mani, 2023. Hapsalina Trodoso, Karamalu, Kamai Hapsalino to Higantad. Law and order is the subject matter. Sina erosion of the ISIS in Nungam in Galehamina. 2017 BJP Sakar Paraka to a regular Kalamamira from an intimate distance and Hapta khudingi yumja ke sarga num iram manais free press adai dai ibne Manipur first haiba kangbu na sarkar paira ba matung da Delhi na khud chingjal pagi changyam thi ne henjal ai se aina na BJP sarkar paira ba 2017 tha taru ki manung da igi mi mam chat yang bi archive ta free press Manipur first Himalaya pala nan mamang thar ga chang gi yam yam harau ngai matam do Manipur da 17 the BJP sakala ko harau no me thing de ko da I wrote this in Imphal Free Press Manipur first haiba sarkar se la matung da Delhi gi interference hai changyam thin hengale matamam da 10% haina mi hujik ti corridor of power da 30% yaure haine ne ibne na tha taru kha ding da hujik pok tok ta bra me aroi ba ing haijaning bus masai gi Manipur gi steel frame kai bus hujik ne matamam da haida tampak na ko empire ne amana empire ne do law and order se ching the hojik central ki security forces out na you can Manipur state ki legitimacy mange Manipur police equipment laite manpower laite chingi lady ba jaru 90% se hojik almost Manipur police se defunct tawram ne adun tak ta kaino Manipur exist of the have ne adu kana na ai hojia central security forces CRPF army Assam Rifles all under central government sida Manipur kai di hai Hyderabad High Puna Maxigaina Losalataro was the first part in hiding the nature of the problem. Simunakamu, Lana Lamjing, the Nagamatam, the Tokia Dato is a Moina Namandana Amitsana floor of the house of Hagala in him. I call him in Jaludi Nagaland, the national issue Avenena, Kaudana Mampula, Party Impula Sagabu, Simbalanina. A quite a Dungam dream. Moina Hajan and Amazon Taula. Aina
हाइजनिंग वामा अना इहाना ना पब्लिक ngang ba horpasi jantar mantar da ina thina chak na ngang gi bam yaw ba mama se makram sagai ra ba da kano taw bai ne am saw na ngang gi bam ya adu ge mun na ta bi aina ani hai bani war ne khanga ba tawrai be action je kari no khanga padai ne ba matam tu hai chi am nau ri ngai matam ai kai hai gi mam ani kak tam jaram ge ba International Covenant Geneva Convention la ko matam da nangi any mam da kamai treat taw ne ethical oi ba lamchat sajat luba yam da sokhat civilized community ne khoi se ipa ipusing nangi generation Geneva Convention kai na I da kan da war crime kai na define fazana taw jingai da khoi di ipa ipusing na na China role lai da na ethical way of war ma I da thanama ba kangbu ne khoi jadu gi masa masuni mi na lam u hina ba thapak to kana ba na break out no ba na ba ne ba ai na du dagi di pha long nan thok ni pithibi po mo do je khwai dagi chokhat ta ba violent oi ba mathong manam cha da ba nium chat ta ba no u gre ba min nam ya bin bisa break name call ipai pusing na China role iram ba kangmu ni adu masa masuni we will fight but according to rules chahi lising mani na ba civilization amna kamai behave to ne se ai khoi defend to jagdam na we need to defend not only mean attack to na isa gi character se defend to bom chang e ba khoi divide and rule ne thara ise khange ba sekai na ri khudingi mani bu thugai na ba gi lang da thune khang dai na karim ha adu gi same meeting du da Mahatma Gandhi na nganga ma du da gi quote to ga ne bai na Gandhi na ai khoi na hori ba I ho se British ki miyam gi mayok ta na te noi gi English macha gi mayok ta na te noi British macha sing ai khoi da tawri ba sasan ji gi mayok ta ne na our struggle is against your British rule not against the people of England aduga samana kai haige dai da don't blame the entire cookies blame their elites and their politics makhoi ye tokhai taning bagi politics amasung makhoi elite khara na tawriba politics masi du mayo ke lekada bani community da taina roi da bani na haira khibagi atham yam khangbi bras break ni kaw do divide to na hojik ti sana sana segai na ra kan do jik ahum thukna bagi lalong da sila ine ba mujik sina amuk ai hai ja ajiki jantar bantar gi meeting do ni koi hai jai sa ngasi wa dai di hojik ti thingba ngam hodre aina ma hai gi ba hanjan hanjan na kai no da aina ngang gi se Manipur paja khatta na te ma se thoi birang ji mapan gi mina khangna na ba moi gi wahai season na ga ngang ba hore ba ina ihanan ba interview de hoy ba me gi tang khama thoi 2003 da print aina ngang ba se India Pakistan khaido khibagi partition ni adu gi violence ka chap manan na se shifting of population violence se oina khulai on season Manipur thugai na ba Manipur bu partition to na ba in Pakistan India khai ba gi phibam da tawre ba sa me gi tang khama thoi da national media da ina pi interview yaw nu ji YouTube te lai nu yeng yo adai na ma hai gi masai politics ko cookie gi fruit na te I'm not speaking against the community I'm speaking against some of their elites and their divisive politics aina kari hai gi matam da ma'am ton ta bro ai bu follow to ba kang di u bo na moi de suka de chusen da zane aina hai me gi tang hum 2023 se August ki tang tara ga taruk 1946 ki Muslim League ki direct action di adugu mani koi gi history da bi hai amka panjar ke ko manung da ngai wasa karino se agi miyam na taba ngam na ngang na khoi sidna ojabi man adu ngang na theory to ai ngai sidai August ki tang tara taruk 1946 ta kai dogi ge ba Muslim League na makhoi gi Muslim sing oi ba maram na mama piyo na tan ba numitu gi ato ba hatal ma moina law ko ba direct action day strike to hatal to na across matam ni India da August ki tang tara taruk lising amaga samapan nifu ga tarukta madugi hatal numito adudagi thangatang numi humi da mi Kolkata amasung magi akoi ba now agage gano sida Bangladesh haire huji pude go adu ko da 10,000 people were killed in riots aduna khoin hai India Pakistan chugai na bagi violence how give said direct action digi violence say how duna Punjab lum Europe da 1948 Europe da di genocidal crime to end larik tama pari khanga ini partition pa ba dagi project su yaw me aina achaw project amada aduna aina kari hai gi manung da tawri bo hai du tabi ho sida ai khoi gi su kai do gi tang ahum da achaw bo strike am taw hi bra adu gi pretext the violence to le ai sa ai on the power ba matam maduna ne baina 3rd of May 2023 for Manipur it is like the 16 August 1946 hanjan na hai bane adu bu na
mawa laude English ngangba theory ko sa na tawraga dum mangre bozi phana na ba break hang da sekai da na ba tawraga tactically kari ngangani kamai tawgani aduga apun ma manipurum sagat pada maitai ye besigi khoi gi interest na kaino laiminari ba fruit sing gi interest na kaino na uchit thoi da ba tawnarak ta na baina kadai da gi nupi ngang du si tawna nupi nawa laude nupi gi mawa lawa ina sum chandale ga ding si juksi da kamai hingdori isa nupi lai kamal loi bra mayung pangi do mi ne na paraya dhan ne na mi on mi pan no sembi roi hai bra ana ha na yeng am traditionally wakhalon che hongdok pa ma sangi gai soi na hai bane ba maitai na yeng ba mi yeng si so khoi semdok pa ma thau tai khoi character su sem anu ba manipurum sem ba jadu na to adu gi mayam sem atok tu ngang mayam se parliament su tha ma khai pha de ne ngang bu ma na du pande kor pande no hujik sang da i je jaina law and order si bu maintain tau da ne state kai de le hai do no uji NRC to gera na mi to khando gera development ge tha gera Manipur police out na na kana no basang go ju yum ngong changa thigalu doi se asara phol changa changa ga moi ga to pa mi ma to ga yum thong nong changa noi kana lai noi na kana na foreigner ne thian jai ra ba state ki basic nang gi law and order gi machinery do yaw na thaba kamai to doi no mi and the core issue have the state se kai nei gi nature se kai no khanga kan ni pha ba ngam ga dam ne ba that is what our situation is ngasi di kai do ra partition ki type ka lam je khaidok na re ching na tang lo re kan da ji ti mu ching da su group anim le na mu kha chawrok na khoi ge chawrak na adu mu khaidok na ba territory se seng na ba na mu litan da gi ho re isi de u si phau ching na tang ba ti lo re gu ma ne u ji ti buffer zone ni ada ne adu ne na adu su ka sen chala ga kak thil li doi na adu su mu drama tawi ga adu chat li ga nu na adu no ji su mu second layer of violence na to re tam na sing na diloy na re adu da khoi sing ma se de ke to na ta ba es amuk taw ra se na adu gi control ni tong ra is si u bangam ba vision chang ma chao do khoi thing over tam ni prevention is better than cure hai na to khang na sa sa sineng sa quality of education da la khanes madu khang mang mam chang ne ku ja ai jin NRC khoi 51 mang gre mang de lei le ten to ne sai jum khale ba asibu court ta heng litigation thar court ki case bu hafta mai da lo sinabra ne adu di masi de thabak se kadai da tau ya da ge na makhun khubun li ra kan da di smai tau ga ya na mi gi suggestion piram mi ne ba mo ya du su akhang ai ma ta ni yamba da yaw ba de ozana ren da yaw ren kadai de no da makhoi thopam tau e project ubai le te aduna nai na amba ge resolution law gi ba khana ne gi bo ozana ren do hina ngang gi ma adu su hairam ni akhoi je public space je ma gi khana ne na bam jaga se masi akhang ai sin kha changbi ro na ta di ma thomang khang da mi mam changsil lak na ko jam te yaroi do ren ana amba da yaw ni lawyer ngak tani akhang ai ngak tani moi gi body ne na chali ni akhang ai lawyer mam du gi body na silak ko ne na chatlaga clean no na masi kari no khoi ngang de se gi NRC da resistance lai India da lai da bana thangla ba lai lai swai tam na thalab lai pak da kadai de document na ngang ai se kui de aduna resistance aduna ni tawdri se BJP na su tawgen to li Manmohan Singh pai ring da 2004 da in 2014 about 82,000 illegal immigrant na deport awre se Congress ki matam da from 2004 to 2014 82,000 plus BJP na 2014 da in 2024 another 10 years pai kanda less than 5,000 chin nang hang bai wani thabak ta di taw ponte si ju khang ni khana hal ga Hindu Muslim khana ni ya de ta da NRC je sidai da politics khulai chi jana ga segai nan ji oin taw lai re asing gi dia khoi da dai hai ji illegal immigrants se border porous na da gi moi han gi separatist nationalism am lai da kuki le na du da jalengam adu da na adu gi politics na yok se le ga sai ma pan dai na ngang hi wa su pai gi video da lai ne adu do ga yanjam lagi no complicate adu na in the floor of the house hiram it is tham kai phadri ngai da illegal immigration foreign elements in jaga manung ga leba divisive forces in jaga mana ra kan na Manipur se kang khong chai le they are creating havoc an kana na foreigner no kana na khandat ka dong ne se ma se akoi to ma thau tai se tang 3 August ki tang 3 2024 less than 1.5 months after I became an MP I spoke on the floor of the house atop to pai nei mafam sing da monorama conclave ta ga in hai me manung da leba kang bu jaga mo ge sidai ja to na ethno nationalist project am ga khusam na ra kan da Manipur se thugai ge tor ko ni ga se ngang na lai ra bane ba ado community hatred na te ba ina ngang ding sa the politics to never the politics done by some elites second kitang thu jan jage si ga politics ka ri mari lai na ge ba khoi na ha sing na sai am ngang na gre I hate politics is dirty hai akoi gi bangkim na su na sa har mi do kitang elaborate tau jage ba
मियोय बना political ओरक्तदी कई तागे दे Aristotle की मतुंग इन दे कोई शान है the day when we stop being political Aristotle की theory मतुंग इन दे we become animal कलाई दे लाई इनो द मागी concept हम ले माना zone political है कोई English ना political animal है मा ऐसे कोई natural life है बम ले बा कोई किसे जोई है ना आई सोर हों बले पति सीरे इसिंग थकते सीरे साथ दी सीरे sexual reproduction like the species sire sigi biological need mayam sigi care launa baduna mano oikia and oikosai family hai aduga sikhakna te sine khoi myoi bagi the character am yauri adu su kai hai mana our capacity to speak why season raga ngang ngam se khan ngam ni na khoi se animal ga khoi khene aduna ne khoi de na we search for a good life achumba nungai ai phaba punsi ma thinon da kaido sige kamai toroga khoi se nungai ai phaba na khanabagi activities mayam dune ba politics size ai khoi isagi oi ba biological need to na family na aduga miyang na afaba life ama nuai ai faba life ama thina bagi tawribe activities na political activities ka oi ba adu ai khoi is part ama ne aduna ne mana over and above the biological life we have an additional life called political life Sanga ga samana ba khoi gi samana idana sa ba thak pa di sidu ni ji sanju sine khoi ju samana ba sigi biological oi ba character sigi mathak ta khoi gi atop qualified life am sulai adu gi thabak tu da tawri ba madu ge ma sagon na tawri ba thabak tu ne ba mana political hai aduna ne mana zone political man is a political animal haram kona translate la na tawr ta na amale aduna khara academic oi gre social line hapchal le na larik tabo se la na dum yi social animal lai je mana zone political de social nati Thomas Aquinas in the 13th century the mana translator with the Aristotle works mana Greek tagi translator ko matam da firing to mana social hapsalam bane man is a social and political aduna ne NC like the school textbook was lan ilai we are gregarious we live in a group kind of right mistranslation in the 13th century dagi sini political is adu ta ga dinga sagi khan bi ro ba koi politics yaw ro do komai to do no that means you are asking us to be ngasai sang adune phuruga law khanaga lawnara to mayam sini and politics is mari second icham chamba one si na ani su tang ka ngasi akhoi gi thong semde lambi semde adagi economic policy ni khangde health ki policy ni khangde tawri se kanan tawge akhoi imung manung khana khana braba si khanari ba masigi laipa ki khanaraga si tawre je kanana tawri no there is a group of people called political class moino law ko ware decision du gi effect na tane ba koi da unemployment hengale dagi laina lai tawdre lambi thong khate je kanana decision lawge base sigi decision lawri ba sai political domain hai do maduda decision moina lawrak padune ba khoi gi sadharan punsi da soklai je natro lambi sabagi education ki policy ni khang di health ki policy ni khang de sigi pot mayam sigi the decision lower process in Max Weber na for we same remane no na sing pau politics is vocational adu ki decision making process to madu ki ware na kai to siga kamai to sina ware pagi process to never politics side is adu na koi na cover de iriba meeting to so is a part of political activities ne akoi wakhan non aduna politics yawe hai targa di yawning rab na koi no withdraw tawle na kangbu na mai magi maranai hona bada dum leiraga sawna pangsaw saw badu matam laga su ngahang ha ki chawnga ama chatru ma lising am phangno hona bada tawra vote tawra sum chakhi na sum sok tharak pa that means you don't understand we simply don't understand what politics is and what it means for us nyoi bamo ne hing bada rajniti ki phumam se kai no dang sai jini miyam go wari lawri ba thabak ingkang pakthol ga moina decision lawrak pum ba ima ipa na decision lawgai doctor tam phangi phange na dei swaina leipa ki su kadai de sakada ge na tor gi silli ba lang yu decision lawri ba gi madugi activities madugi process su never weber na magi for we say politics as vocation ai the iri this is politics sigi politics man hai politician ji makhan ani sui man ani thum theng ne hai yam ngai weber gi do ai de si leipa de sa theng ga ni ko hari sa nang na lai on tam ba Kuzin isana sagon racha leba. Mana politicians ani sui man hai. Those who live for politics, hai live for. Amana live off politics. OFF. Kai hai that live for politics and a politician magi ideology magi purpose lai pa ki kari kar magi goal lam lai jai na my purpose.
adu tanana ba politics yaw ba politician kangbu ma lift off hai na mana karama noi da ngasai gi politics sangro di state ki wealth and powers the access lai na sen tum powers a paira ku matam da maduda gi phang pama gi material benefit to maduna guide to ra chap politician kangbu um su lai ne ba hai di ai no ji ai gari thobada mapan su ngai aina mapan chapda protocol na lambi khang kani pilot ama thajal laga mamang da gai to ne engon da su block lai te so material benefit khara la khane ba sen tum na nang decision long ma ka doi ni sigi material benefit na motivate to ga maduna lamjing ang ga chappa politician kangu da ma kai hai ga the lift of politics hai ba manipur na tare ba dasa se lari ba su shoi ba ge mathak ta ai khoi da di kai do ga the second da na sing na khangbi go da badi we are dominated by politicians who live off politics. Live for politics no nate live off to material benefit no gai to ra ne ba ai sa ge thake dai khai da ra na noi da mu yen thora ke na lai ba adu ko ma makhan gi potu da ne lamjing da na Aristotle nga sai kamai na nunga yai fo ge ne khan na nei na bi po se maning chat khre bo se adu na ne ai project ma pa me se angang sing sigi sana khona bai kai senga de sen se kai lo ge na thi ba na ta ba sini purpose am chatli na tro hujik to hoisil kamai to we Manipur da madam ba ko ba sub chan chan ra ba ching cha bai khoi si da na chujak na sin ma gi type ta chujak sumai thana ba agriculture ki sumai project am le ngo project am ta saro nei paisa kha lo je paisa la hai ho re adu ga chana ba ma project sawai na chat pa kang bu kai do bai no lift of politics benefit phang na ne paisa sa ya na ba tawgana bana kari khoi Manipur se kari wali si la ga de osi tawam thode sen se rai de lo si an ti na ta ba adna ai khoi de ne si ka bu ro de na lift of politics na ma sing hengal la ko da ne ba so is na purpose am yaw ga sang da me politics adu gi decision making ne hoji ke thengai ba khoi Manipur gi ori ba film si da de lep ngamba decision am da na politics da di mana mo roi da ai ge second part se everybody is a politician according to Weber Praja mayam so democracy si politician akte na du man kai kau ge da occasional politician kau man misam praja se kari mana occasional politician hai na bo thada ba decision laure ne ba param tam bi se moi se phajan tau gidre thaba ano bom chindok se miyam na lo decision sai mana politician decision making ne ga na aduna akoi na sing na kaw ro de se vote ka important no ge da this is a moment where you become part of the decision making process warep logi process ama da nangi nang saruk yana na per ko moment ne ba miyam praja sing da si saka je soi gre ya de khote ha de sim lang thuk se na decision lo da ba matam na khoi no mu kai do ra ngasai gi live of politics politician sing na haidar ko machum do chara kan da chawnga ma isa na pida mateng pa mi na mi luhong da school chapada da Delhi chapiti ki kapir me ha ga yon tho e ba adu na ne ba Delhi na masak khaman da na ne ba koi che pike pilai na home secretary na ngang to mai ngak sang ngang ra nu pa ne ba wan tak ta de thong na rai se ma am na khoi da to pui re IDS da ma ngang i do ai na snang ai mar mar ta pan ra wa ne ba bot ka le tu ngai Manipur politician la ga paisa ta na ba la khu ngak ta ne adu na kai lo ge da na phat na sa ga saw ma cha nu pi gi izat da bi en taw ga paisa ga on thong na ba ya ba mi ma ha to ga es ge sha pi ra lei ba ya ba paisa na lei ba ya ba ok ta ba gum lei ba ya ra ba adu ma khunai ne lu sil lakti ne ba Delhi na khoi da adu na ne wa che da na la ke sa no wai chi cha lao se bo la ke sa no yengu masak ta ke chahi lising ani le de he ba phuluk che I will show to the world again hai rang ne ba moi na masak ta ke karam ba community no karam ba phuluk no se moi na masak ta ke na ngai rang ne usi 27 election da paisa na lei ge ngo tu ka ne shot hong gar ga na khara le ka na lei ka san na ga khu su la ga du taw re Manipur ge do makta tourism ma hang bi re ha ka na lei ge na lei gre ba mase khoi ji hingi dra ba du mai na adu na ni yaroi da ba lan de khoi di maning hal ga chen ba di na te you pick up your battle adu na ne khoi no ji kan ho na jai sai na ai gi party gi platform do ga soi na chum thong na bai no ho na rai se kai no na ngasai GK pilai na ngang gi ba wa khoi gi tawnari ba de gi luhong nangi kumai harau la ku da mantri phadon nge mayum da hiang thang gi lai to kan chap to dong na pau ngami ba kangbu si gi kangbu se Delhi na khang nge ba masida ne ma ina lai ya ra tris kamai ni
today ke noina pi asuping na noina mai to ya ba community na te ipai pu na chahi lising ani na tamama ba adung ba phurum ni literate society ni larik le ma ba kangbu ne khoi di noina minai na thang dong na okto bidung na paisa kha chai thor ga lei ba ya ba na te se amtang ning je ba du maya mong to ut bi na se ba amuk to ut se ba na te wars here. This is the beginning, turning point. Ya de have a kangaragadi na break out di ya khaladi sum phamba chaladi lepa chaladi phamba chaladi hip chaladi sum changal lakadoni changal lai sin usi aduna masigi live elections ko na politics masak khangma mathau tai aduna vote line lobi ganu not everybody is perfect mi oi bam ta perfect obadun bhagwan krishna bhau siva kanda nang lai ora ga do sino hai da mi oi bam po di perfect oi dam ni hai political party lo na perfect oi na te dubu you have to judge like the historical moments da na Lenin revolution to kan hairam akoi usi proletariat revolution lore working class peasant na pairam na buzo ma am so hatu ase class annihilation to dong ne marx na hairam Lenin na no theory da chat ja re marx na kai hai ma hai the material ni historical materialism hai bini ma hai me concrete analysis of the concrete condition reality ye nga chat ka da bini but is so regional am tawri it's good but regionalism is kaino magi reason to gi interest ngak ngam bai bane mi party ne nam changa ga xy janam changa ga hayanga ma dong phat tung san am dong chong delhi ga sumayo ngam da bu da hayang reason ne nam maming ga cover da chap dong ga chap du kai kana do no ba khoi da second india ai bale pak se le mi nam dang hayang national party nok to khoi negotiate to bom chang dro ngasi file chatpa matam dai khoi gi IS officer su leiti amusu leitamina file kari iri kana khangau ge na adu gi system da yaw ba mathau ta ba adu nangi national party sing sin haim vote kar ko da BJP da congress na litur pa da nangi sphere of influence nang influence of ngamba mi thajal laga adu gi mi ma chang dro khoi da India is a minority, so you must find the regional in whichever party NPP oigera, NPP oigera, Congress oigera, BJP oigera, akhoi niti, you must have your regional interest embedded. Number one. Two, you should have the capacity to negotiate your own interests amongst them. India ai bale pax de lege di nangi interest masi negotiate to ngam gi gat am le mom change ba nang any party oisu sini ahum suba na gi role se karino ayam sangang jaro sidadi cham cham wani ma'am khangwe ko Manipur ahamba mikap tolakpa renaissance ai koi na 20th century har ko na Irabor Khwarakpam Chauba Dr Kamal moina tarom said they were all in their 20s Lingsing lale ma maitai sanu maitai saita mande nungdai na iri ba saireng iba kanda Komol was in his early 20s Khwarakpam Chauba was in his 20s Nursing na drama troga hamba horokpagi kai gi awanu or khibam tando British nu or promak to direct haya dam na nakoi na nangi nursing gi lila ga sanara ga tawrei ba mo 24 gi na naktene they were all in their 20s mo na chahi kuntha lan jela ko matam na ni political oi khalai sina mo kuntha ni fusul la ko ngaktene ba aduna youth ni revolution horei do hamada they were all in their 20s chamana na 1960s up 50s age hore late 50s age Anoba juki anoba sapu duna laklo na harol semla si anoba sangsar masai sakhi be sai hoi ma Manipur koloi nangi Manipur andegi ama akoi gya koina chatuna lapna koina thiduna lapna chatuna nangumbi fangloi ma they are all composed by Pawung Sham Pawung Pahari moi na chahi kun churi ngai da tawbung ngakta they are all in their 20s and early 30s Sigi Naharun ki Iran 1964 har they were in their 30s only aduni ngasi wa da khuna Naharun lai ngasai ahan lon amale remi Sanskrit ta tawdana ngauja dana India gi ngauja ram kambu including Ozaram hu somnung gi mapai bungo aramam Dorendrojit moi gi generation du gi completely rupture torokoni Naharul lai ja dai ni lahori ba Naharul che ngasi gi Naharul sing se akoi kadai de lai ge ba sigi se amutta khanbi ho ba koi da According to studies, India ai bale pak sida Asia gi una lastly Africa and Asia India gi una di cha da humpu manga di chahi kunthra manga gi makha da lei India population
So 1.4 billion की मनुंग दा 900 crore से चाही कुंठा मंगाई मखांग आप्तनी median point से मैंने 30 years है लेकिन से पाकट न लेरी बुंगा सागे 20s and 30s नाक्तने बा अदुबो लेरी बा खुगी नहारुन चिंजी मागी education मागी awareness politics से करिनो मथमोय जन नतरा मोयसु मंत्री ने लगा चक्सा नबो पैसा खर पीरम लगा नतरा फैशन करी खरा तौरगा खुमगा चखिदोरि ब्रा नतरा इराबोट होइना तौरमेबा कोमोल होइना तौरमेबा सही कुमाथोय कुनिथोय कुलुंगोय कुमरी दा तौगिबा नहारोन सिंह पाउंग पहाड़ी होय आरामम सोमरन होय पाउंग साम होइना मोइना तौरमबा तही कुंदा तौगिबा इरांग दो ngasi manipur gi thengner be historical moments da ai gi sa sing lai noi na ne mama is to mahok da khri akhoi di loi re we are gone in another few years noi in life should never jing le hok do noi na imale pa ng si ai do gyan ta ba ma sang noi politics ma sak khangmam changi ke do ba yaw do no sida da na ta na ha ne na politics sanga kan da middleman gi type ta saning han bai type ta मंत्री नपगा पैसा पीरगा टिकेट पीरके गो महाइब नत्रगा आदगी दिल्ली दे प्रोजेक्ट लौरगा मागे परसेंटेज कप्पा भोट पैसा दुक चंद्रे अदु तौबदगी हंजल ले हाय अदु बंधोब तमेना मधुगुम नहा तो चंगा इबदो पॉलिटिक्स के लाख में लंगदा अखोय न तमकदा अखोय जो जे सीनियर प्रोफेसर ओइराबिन ना रिक्रूटिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर में थबक लोबसिना याम थिना लुबे हेले प्रोफेसर लोबदे हाय कई नो प्रोफेसर दे ऑलरेडी सेट तौरमनी मा दिखा लेगा जो रिटायर तौरनी अदुबु चाही कुन्नमा कुंथ्रा म पाइहोगदोरिबा डिपार्टमेंट तुगी ओजा से अफाफा खलौजगदिना डिपार्टमेंट से चाही कुंथ्रा नि फु मांगने से खंगबगिनेबा ऑल द रिक्रूटमेंट कई हाइगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर देन सेलेक्टिंग प्रोफेसर हाइ अन अहल नो न तौरम पॉलिटिक्स तौवन हा आइन खंगबा याम लई धमकी तौदना सानदना अमद मयाम द लान उचाइदना दुगा पैसा पिसनना कोतना दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी थ्रोन अवे बाय आवर यूथ अदुदने को इमाले बा कंदोस सिनि नहारो गे रो लेपा की खन्ना ngang पॉलिटिक्स हौरमने रा ईदना कोतना साप की जम यारपने एम सुनु मणिपुर स्टेट अइना हाइजनिंग बदे मोइगु ममी संगु मथौ ताई पैसा याम तौबगी मतने लेकाय लेकाय न खाइबी मागे साप ने निके न कोई नंगी चाम सिंगे हाइबो त नंग याव खनु आई मीटिंग सिंगे आइन ने मदु मम्मी थोला kan प्रजा गे असें मम्मी थोला के ने जमे कौरी गन मरुई न थोंजु वाइबा केंद्र सिदे मसा जेल द लई लई न ओजा विशेष बोर्ड का गी केंद्र नि करम ब केंद्र द थोखरगे बा ओजा तुंबा पैसा न लई हिब्रामी थोंजु ऐसे मतम द इम्फाल गे द लवाई न हाय नि मसाई गे खादिम पल्ली होय कुमसे मणिपुर मचाजी कोक से पिक पजा ने कोना नांग ओय द मी मखारो दे काखला कुदन नो मोजाफर ले लोय हाय गमिनी खन्ना बदा काई नो दा हाय गला पना बजा सल लोय हाय ने या पिखरबा कोक ने बताउरी दो अदुगी टाइटन अतम द पेरिफेरी द लेब थोंजु दगी पैसा याव द बिदा भोट अदगी बा प्रजा सिंह न ngasi gi kari gi पैसा gi मरे वाई छादो नो बसिदा थोंजु मचा ने कावे वाने बदि नोइना ओजा तो मन कागी कमाई कागी जेसु कमाई कागी पैसा द चलम द बा मागी कमिटमेंट लेब ले पाक के नोम द ममी ता रब दु म केंद्र दी मणिपुर मरम द याम न तांग म केंद्र मनि थोंजु से सीदा हाना चटना बि पैसा न लेब याबगी कल्चर जो हौजला कनु मोरल करप्शन तौबगी मदुगी दो थोंजु प्रजा न थिंगम मतौ ताई मदुगी थिंगबगी अहान बाई नसाई खंजरिबा मयाम सिगिना युमफम मुनबा थबक ओइना पांथुनबे हंदकी मिखंगसिदा आइगे इनाउसी अमुक्तम थगपिरो अमुक्ति येंगे मणिपुरी होप अमतन कमाई लेबे आगे से आई मसे हारे गई स्वागत टेंशन जगे